babay-babay ba? Yes, so thank you pre, thank you, naka-vlog ta. Okay. So basta gwardiya, nag-enjoy. Enjoy mo ng gwardiya sa SM City, oh. Yes, so amo ni, ay kami sa SM City. Thank you mga kamaton, ang oras, alauna na gali kamaton ha. Amo ni, thank you sa mga kamaton ko, thank you. Kagmayong ogto. Yes, afternoon gali mga kamaton, ang oras 12:50 sing ugto gali kamaton na may onboard sa kundi nga mga gwapa oh. Halin sa Norway gali ni mga kamaton. Nice. Yes, so nagsakay nila sa amon pilaan din sa festival mga kamaton na. So hello ma'am, good afternoon sa Top My Channel. Ay maton. We're going Yes. shopping. Ikaw ma'am, sino ngalan mo? Si Desiree. Desiree, Pilipina. Taga dire Ilongga. Basta Ilongga gwapa. Yes, what's your name? Hey, my name is Cassandra. Cassandra? Yeah. And then you ma'am? I'm Sophia. Hi. Yes, so from Norway. From Norway. Yes, so Yeah. First time in the Philippines. yeah, first time? Yeah. Yeah, boy. Okay. For me, I'm half Filipino. Yes, so what do you call that ning vacation? Yeah. Backpacking. And visiting family. You're familiar here in Ilongga? Ama dire ma'am kwan ning Pilipina. Pilipina. Taga dire sa ton. Hindi, sa Norway man. Pero Pilipina. Oo. Oh. Half siya. 50% Viking, 50% fisherman. Okay, so just wait. Yeah. Ano ni bale Ilongga ang nanay o half o pure kid nga taga dire? Your mom is Filipino, right? Yeah. Yeah, ning 100%. 100% Filipino. Your father from Norway. 100%. Yes. So, shout out your country, your family. My mom 100% Norway. Yes. My dad 100% America. I say Norway and America, Europe, America. Yeah. Yes. But you live in Norway. In Norway, what my name is? You live. Oh, where I live in Norway. You do you live in Norway? I do live in Norway. Yes. Yeah. Oslo. Oslo. Eh. I say so. You school in Norway or US? Oh, school in Norway. Norway. I see. Where can state in America your father? Boston, Massachusetts. I see. Yes, so sa Tokyo mga kamato, no? Ang damo na yung lugar na kung ano may Amerika, may sa Europe, yes! Sa tao sa mga friends ito. Yeah. Shout out. Shout out. Shout out. Yeah, your friends, your family. Shout out to Mina. Yeah. But your school in Norway. Oh, shout out to Mia. We just finished high school. We're doing gap year. So. Yes. So, amo ni kamaton sa SM City mo lang ni kami mo. Shout out to all our friends back in Sa ilo lang kami ni kami mga mall kamaton na kay ti kuan mainit ka tama. Shout out sa Yeah. mga classmates. Yes, so very hot today. It's so Right, so init. 40 Shout out to all our friends who are working and not traveling like us. Yeah. We need to go home and work too, but we're getting But- matching suitcases. But you, where you live here in Iloilo? Miago. Yeah. Miagaw, okay. Shout out to the Miagaw, kapila. Shout out to Kapila ko shout out to damag Lola, vlog. Shout out to Tita Milad. Okay, so ari na kami Shout out kami to sa kwan Karen. kamaton na. SM City. So just wait ha. Shout out to Bo. Okay. Ari na kami sa SM City. Kumang nang shout out na lang sa channel ni Maton. Shout out. Yes, from Norway. Yes. Yes, thank you. Thank you sa pag-onboard kay Maton. Sige, subscribe na lang sa channel ni Maton. Subscribe and like. Subscribe and like. Yeah. Yes. Thank you, thank you. Okay. Careful. Yes. Bye-bye. Hey, ma'am. Bye-bye. Thank you. Yeah, so okay, enjoy kili ang mga kamaton niyo. Yes. Okay. Yes, so amo ni mga kamaton.
enjoy man ko sa bungog to sa mga pariner kung nagbisita di sa kwan ang upod nila taga dire. So thank you mga kamaton. Okay. Babay ma. Yes, so thank you naka-vlog ta. Okay. So basta gwardiya nag-enjoy. Enjoy mo ng gwardiya di sa SM City. Oh. Yes, so amo ni. Ay kami sa SM City. Thank you mga kamaton ang oras. Alauna na kali kamaton ha. Amo ni thank you sa mga kamaton ko. Thank you. Kag mayong ogto. Kwan. Gapagawa na sa SM City gali kamaton na. Yun amo ni yung mga maton ko nga mga upo do. Na, diris lang pila kamaton sa food court sing SM City. Amo ni sila mga kamaton ko nga upod. So medyo rantos kami kay summer subong. May na ng klase, patapos na ang klase mga kamaton. Te amo ni medyo paugat-ugat sa biyahe kamaton na. Ay nako sa food court kamaton. Thank you ah. Mistisa. Thank you sa nag-onboard sa akon ng mga mistisa. Pure mistisa Pilipina ang upod. Taga Norway oh. Ga-enjoy man gali ang mga taga ibang bansa sa kay Matonde. Amo ni. Enjoy talaga ang life. Ari ako sa Gisano naman kamatono. Dili naman ko mapaugat gali kamatona. Hindi naman ta maulat-ulat pagkakuha ni Pasayro. Nyagata mga kamaton. Yes. So amo ni gali. Thank you mga kamaton. Thank you.